Pemirsa Satgas Covid-19 Tabanan Dawak Abukune Lintang sampun mutusang antuk nutup genah isolasi terpusat isoter. Antuk selanturnya pasien sane terkonfirmasi positif pemekas nantan madue gejala miwah gejala ringan anu teu instruksi Kementerian Kesehatan Praside ngelaksana yang isolasi mandiri. Sekretaris Satgas Covid-19 Tabanan IGD Susila Matutang yening genah isolasi terpusat sampun katutup. Lianan punika sangkaning ritepengan mangkin nenten wenten pasien sane kerawat ring genah irike. Napi malih wilangan kasus sampun sayan tedun. Kepala Dinas Kesehatan Tabanan Dr. Inyoman Susila Mausang ngenenin penutupan genah isolasi terpusat inucap sampun meperkanti sareng asisten 2 ring Galahe Lintang sadurung pengrauh nyepi. Sesampun Satgas Provinsi Bali mutusang antuk nutup genah isoter Raris Kelanturang ring Kabupaten Tabanan. Ngenenin kuentenan majeng kramo sane positif, Presiden ngamargiang isoman ring jero suang-suang antuk disiplin protokol kesehatan. Penudunan wilangan kasus positif harian daweg kali wuku ungkuran puniki kedadosang tertimbang nutup genah isoter. Dr. Nyoman Susila ngawawahin majeng kramo sane positif tur madue gejala ringan wantah muatang laksana yang isoman. Nanging pet perade madue resiko berat menjantan kerawat ring rumah sakit. Sejatinyane panglimba kasus ring Kabupaten Tabanan sampun tedun. Duaning asa punike tracing testing miwah vaksinasi booster kantun Raja Kemarkiang. Puspawati Bali Pos